Омар Нурбек Саитахунов. Бул эки ырчы мырза тең, ой десе ой, бой десе бою бар кыргыз шоу-бизнесинин сымбаттуу, келбеттүү жигиттери. Мындан улам миңдеген күйөрмандарга жана ошондой эле жүздөгөн кыздардын жүрөк дарты. Алдыдагы Супер KG порталынын жана ошондой эле Супер Инфо гезитинин түз байланышынын каармандары Омар жана Нурбек Саитахунов. Саламатсыздарбы, Нурбек, Омар? Студиябызга кош келипсиздер. Мына алгачкы чалуубуз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз алгач. Атым Мина, 16 жаштамын. Кайсы жактан чалып атасыз? Талапаттан. Жакшы, сурооңузду угуп жатабыз. Мен Нурбек Саитахуновго суроо берейин дегем. Угуп атабыз. Скажите свое мнение. Например, мне сейчас 16 лет. Через 3 года будет 19. Я хочу за вас замуж выйти. Ей сейчас 16 лет. Через 3 года ей будет 19, и она планирует за вас замуж. Вы берете? Алтынай. Алтынай сейчас... Мне 27, через года будет 30, да? Алтынай, давай дождемся. Вот, а как вы смотрите на внебрачные интимные отношения? И были ли у вас такие кратковременные отношения, девушка на одну ночь, типа? Нет, Алтынай, нет. Алтынай, спасибо большое, до свидания. Жооп берсек. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып өтүңүз, атыңыз кайдан чалып атасыз? Мен берем, Оштаран Топтынан, Омарбай киши суроо берейин десем, кабыл айтып кетсем болобу? Сөзсүз түрдө. Омарбай кишиге бул дүйнөдө баардык жакшылыктарды каалайм, жана ошондой эле жамгырда жааган бакытты, көп тиреген додой оматты, темирде бекер ден соолукту, Өткөр булактын суусундай сулуулукту, түбөлүк көз нурундай жылуулукту, камсап кайдын колган сулуулукту, жаратканга жаккан денөкөйлүктү жана ошондой эле баардык жакшылыктарды каалайм. Жараткан сизге да ушундай жакшылыктарды буйрсун. Чоң рахмат сизге, Мерим. Алло, саламатсызбы? Атыңыз кайсы жактан чалып жатасыз? Атымды Жадабек деген чалып жатам. Омарбай кишиге суроо берейин деген. Айтыңыз. Ушул жылы сиз үйлөнөм дедиңиз эле. Ушул жыл деген эмес, мен 25-26 жашка келип чыкканда Кудайым буйруса ушул. Эми айткан сөзүмдү эмете албайм, мен ушул бүгүнкү күнгө чейин Кудайдан тилек кылып, бата кылып, дуа кылып атам. Жакшы бир адамга адам менен жолугушуп, ошол адам менен бүлө кургум келип атат. Азыр болсо форумдагы суроолорго көңүл бурсак, Lina KG деген колдонуучубуз саламатсыздарбы Омар жана Нурбек дейт. Менин суроом Нурбек Байкеге дейт. Наш пользователь Lina KG, да, адресует вам такой вопрос. Мне очень понравился сериал «Общага», в котором вы снимались. Как вы попали на съемки этого фильма? И были ли моменты, которые потребовали много времени? Имеется в виду, наверное, во время съемок. Самые первые 2-3 дня очень много дублей потратил на то, чтобы нормально сыграть. А попал Илья Кенесаров, капитан команды «Азия Микс», которые вышли в четвертьфинал в высшей лиге КВН на Первом канале в России. Он увидел вот 4 минуты, где я играл бомжа в «Бишкек, я люблю тебя». Связался и год спустя пригласил на этот проект. И вы сразу согласились? Конечно. Да? Ага, следующий вопрос от этого же пользователя, Lina KG, тоже касательно сериала «Общага». Вы снимались в этом фильме с актрисами из Узбекистана. Сейчас вы в каких отношениях с ними? И интересно с ними было играть в одном фильме? Такой вопрос. Да, опять же, первые 3 дня, пока мы привыкали друг к другу, непонятно было, не нравились друг другу, а к концу уже настолько все потеплело, уже очень было грустно расставаться, прощаться с ними. Сейчас переписываемся. Дагы бир колдонуучубуз Ринатик 97 аттуу колдонуучубуз кийинкидей суроо узатыптыр. Салам Омар, Нурбек Байкелер. Сиздерге суроо. Биринчиси, Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган ырчылардан деп өзүңүздөрдү ойлойсуңарбы? Жана азыркы жаш ырчылардын кимиси дүйнөнү багындыра алат? Кыргыз шоу-бизнесиндеги. Омар, алгач сиз жооп бересизби? Дүйнөлүк аренага чыккан бизде ырчы жок азырынча. Чыга элекпиз эч кимибиз. Бирок бизде балдар бар, көп.
көп. Эми ал нерсени жасаса болот. Болгону кичине финансы жактан жардам керек, балким тааныш керек дегендей. Нурбек, а вы как думаете? Я вообще поражаюсь, у нас такие талантливые певцы. Я смотрю на них, слушаю, и мне так кайфово от них. Я поражаюсь тому, что танцоры у нас такие талантливые. Да. И вот именно в той сфере, в танцевальной, у нас 2 человека уже на мировую арену вышли. А почему певцы не выходят на мировую арену? Мне кажется, потому что очень много в Латинской Америке, в Азии, в Африке, в Европе, в Штатах, везде свои певцы и везде свои. То есть настолько... То есть спроса нет? Или как? Не, Сколько- можно, только Competition. конкурс, У конкуренция. нас очень высокая конкуренция среди по всему миру. Вот. Кийинки суроо ушул эле колдонуучудан Ринатик 94 2 суроо жөнөттүр. Кыргыз эстрадасынан же дүйнөлүк ырчылардын кимисин атаандаш катары көрөсүздөр дейт. Кыргыз эстрадасы. Чын, бизде баягы биздин эл ушул Кыргызстанда таанымал болсок, значит, башка жерде да билет бош керек, ошол жакта дагы эмелер бар бош керек деп ойлойт. Тилекке каршы жок, азыркы убакта эч кандай конкурентна способность деп коет го, ошондой бизде алар менен жок да. Себеп дегенде алардын операционный бюджети могул жакта болсо, биздики такыр эле жокко эсе да. Алардык канча миллион менен айланып атса, биздики баягы 2010 000 доллардын ичинде эле айланат да. Максимум. Атаңдашканда баягы, ой жок, мындай буга бут тосуп мындай деген атаңдаш эмес, бул баягы бул жаңыр жазыптыр, мен да жаңыр жазайын. Кой иштеш керек экен деген ой менен иштеш керек да. Ошондо менимче иштеги алдыга жүрүшөт жана бир жаңы жаратуулар да пайда болот. Сизде ошондой адам барбы? Кыргыз шоу дүйнөсүндө. Мен бардыгын атаңдашаман деп болсочу. Себеп дегенде бир адамга жок, ушул мен конкурентим деген адам жок. Нурбек, а вы кого считаете конкурентом на мировой арене, да, здесь такой вопрос? Или из певцов местной эстрады? Всех. Я присоединюсь к мнению Омара. Нам сейчас, наоборот, нужно друг друга поддерживать и никак ни в коем случае не считать друг друга за конкурентов. У меня очень короткий ответ. Хорошо, понятно. Белла 77 деген колдонуучу. Салам, Омар, Нурбек. Биринчи суроом Нурбекке. Первый вопрос адресуется Нурбеку. Когда вы напишете песню на кыргызском языке, вообще у вас есть подобные планы? Это первый вопрос. Как раз таки с помощью... Я ему говорил. С помощью хорошего друга одна песня, дай бог, Созревает. в этом месяце, в мае месяце, будет на кыргызском языке. Чын айтайын, баягы Нурбектин аракети абдан чоң, кыргыз тилине болгон. Мисалы, чогуу жүрүп калганда деле баягы өзүнүн бул кантип которулат, мисалы, айдан айкын экени шексиз, мондай чоң сөздөр болот. Мен окуган кыргыз гезиттерин алып Нурбек окуйт. Машинесине отурса баягы кыргыз радиосун коюп, баягы кыргыз ырларын угат да. Анан кийин мен ойлойм, бул жигиттин баягы эми жашоо ар кандай да. Бул Америка Кошмо Штатында ошол жакта мектепти бүтүп окуп калгандан кийин баягы кыргыз тили менен ал жакта сүйлөшкөн эч ким жок да. Кыргыз тили эмес, орус тилин. Анан кийин аракети чоң. Азыр курстарга барып атат. Кийинки суроо Омарга дейт, ушул эле колдонуучу Белла 77. Омар, жеке жашооң дайыма сыр бойдон деп кеп бербейсиң. Ушул жашка чейин бир да кыз менен сүйүү деңизине сүзүп көргөн эмессиңби? Кызды жактырып көргөн эмесмин десем, бул такыр эле тура эмес болуп калат го. Сүйүү деңизине сүзүп көрбөптүрмүн тилекке каршы, бирок аябай жакшы жактыруу сезимдер болгон. Анан кийин эмнегедир баягы мен жашоомдо Кудай таалам бир нерсени берсе, бир нерсени бербейт да. Мисалы, концерттерге эметкенде мындай кээде жазып турат да, көп эле биздин угармандар, Омар, мен сизди жакшы көрөм деп ушул сыяктуу. Чын айтканда жүрөктөн ошондой сөздөр орун алат, бирок ушул бир адам жок да, жалгыз адам жок да, тилекке каршы. Мен ойлойм, ушул мен деле Кудай тааландын сүйгөн пендеси болуш керекмин.
бир күнү болбосо бир күнү ошол өмүрлүк жарымды балким ыймандуу жакшы адамга туш болуп мага ал адам. Анан кийин ошол адам менен сиздер айткандай эле сүйүү деңизин сүзүп калагы жок Кийинки суроо ушул эле колдонуучудан. Омар, кандай ойлойсуң? Сен сулуусуңбу же Нурбек Сабитахуновпу? Не обсуждается. Сулуулукту мен эркек адамдардан бул акыл деп ойлойм. Акылдуу адам бул илгертен эле сексуалдуу болуп эсептелген да. Анан кийин Нурбектин эрудициясы менен менин эрудициямды салыштырганда балким кыргызча жагынан мен утуп кетиши мүмкүн. Салт сана баягы башка жагынан, бирок кээ бир жактардан Нурбек дагы өзүн абдан акылдуу жигит. Менимче соответственно сексуальный депчи. Нурбек, а как вы считаете, кто симпатичнее, Омар или вы? Омар. Без обсуждений. Нурбек менен дуэт ырдоо тууралуу сунушту ким биринчи киргизген? Ушул эле колдонуучу Белла 77. Бостон шаарында окуп жүргөндө казак кыргыз пати болот да, пати деген вечеринка, отуруштар. Анан кийин тойлор. Анан кийин ал жактан ушу казактардын Алматы жөнүндө ырдап, баягы бөлөк башка өлкөдөлөр там Москва жөнүндө, орустардын, ар кандай англис тилинде американецтерге ырдап эметкенде мен ушу Бишкек жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө ыр кое алган жокмун да. Тилекке каршы жок экен да. Сүйүү жөнүндө бар, там бирок ушу биздин өлкөбүз жөнүндө жок. Ушу Бишкекке барганда сөзсүз түрдө бир бийлей турган жакшы ыр жазам деп. Анан келгенде эле мен англис тилинен берген мугалимим Нурбек Сабитахунов экөөбүз отуруп давай жазабыз. Бул да Бишкектен, мен да Бишкектен. Андан кийин ушу өзүбүздүн төрөлгөн жерибиз жөнүндө, киндик кан тамган жер жөнүндө ыр жазбасак болбойт деп баягы. Балким биздин аудиторияга болбосо дагы ошол жактагы ишенем. Бүгүнкү күндө баягы Бостондо студенттер же болбосо Лондондо, Оксфорддо окуган биздин студенттер бул ырды сөзсүз коюп, баягы отуруштардан коюп ырдашат, билишет. Эля 2404. Мои вопросы адресуются сразу двоим. Первый вопрос, Нурбек. Испытание славой – это нелегко. Как вы с этим справляетесь? У меня есть хорошие друзья, которые меня держат за ноги вниз. Которые говорят, не-не-не-не-не-не. Ну и тем более, это чисто мое личное мнение. Это не слава. Мне кажется, не слава. Сколько? 20 тысяч человек слушает песню или ставит лайки В Инстаграме. в Фейсбуке или класс в Одноклассниках. Мне кажется, это не слава. Вот если достичь что-нибудь достойное, то есть сделать вклад весомый в развитие страны и получить от этого славу, тогда достойно. Я не хочу сказать, что то, что, допустим, мы делаем творчество, это для развития не помогает. Конечно, помогает. Дети слушают, дети это воспринимают, они потом вырастают, и они еще лучше делают, еще красивее, и потом, как было сказано, на мировую арену поднимаются. Но для меня не слабо, поэтому я никак не справляюсь. Омар, сизчи атактуулуктун сыноосу бул оңой эмес. Ушул нерсени кантесиңер? Чындыгында эле баягы жылдыз орусу менен бардык эле ырчы ооруйт башында. Андан кийин ошол маалда мага да айткан кишилер болгон, мен да досума айткан убакыттар болгон. Бирок бул нерсени мен оюмча адамдын өзүнүн жүрөгүндө бир жакшы балким тарбия, ыйман болуш керек. Мен ойлойм, ырдайсың, сени эл билет, бул мен өзүмдү алардан жогору көрө албайм. Бул атактуулук деген нерсе, чын айтсам, ушул сөздүн Кыргызстандагы маанисин түшүнө албайм да. Эгер мен азыр көбүп кетсем, мен баягы өзүмө суроо берсем болот да, кайсы арыма көбүп кеттим дегенчи. Бул бир гана баягы элге болгон ырларым, ошол элге болгон популярдуулук, сахнада чыгып так секирип ырдаганым эле болбосо,
мен чоң бир ийгиликтерди жарата элекмин. Следующий вопрос от этого же пользователя. Исходя из ваших песен, вы представляетесь мне очень такими добрыми романтиками, истинными патриотами Кыргызстана. А в жизни вы такие же, Нурбек, Умар? Я отвечу. Он такой. У меня куча возможностей уехать за рубеж, зарабатывать больше и жить там. Но хочется остаться здесь, хочется здесь сделать вклад, развитие, толчок дать, чтобы здесь мы развивались, здесь развивались. Поэтому я остаюсь здесь. Патриот дегенди мен чын айтсам жакшы түшүнбөйм ушул сөзгө. Эмне кылыш керек патриот болуш үчүнчү? Менин оюмча баягы жөнөкөй эле скромный деп коет го. Скромный баягы өзүнүн ишин таза аткарган таза адам болуш керек. Ошондо мен коомго көбүрөөк жакшылыктарды берем, жакшы нерселерди тартуулайм деп ойлойм. Кану. Вопрос от пользователя под этим ником. Нурбек, вам адресуется вопрос. Вы знаете кыргызский язык? И вообще, как вы относитесь к гражданам, которые живут в Кыргызстане, но не знают кыргызского языка? Я понимаю кыргызский язык, но я стесняюсь своего акцента. И мой хороший друг, он иногда замечает вот эти вещи, буква «Л». Скажи, как у меня «Л»? Баягы акценты бар, да? Да, и это настолько... Мне самому обидно, что я пропустил в детстве 4, 5, 10 класс и даже первые 2 года колледжа. Не было возможности разговаривать. А с детства до 4 класса я помню, что я разговаривал, мне не стыдно было. А потом вернулся со Штатов в 5 или 6 классе, с тетей начал разговаривать. Неправильно какое-то слово сказал вместо там про творог, причем там Быштак. Вместо быштана месяц сказал быштак. И она начала смеяться. Ты неправильно сказал это слово. Мне обидно очень стало, и я это зажал. Вот, видимо, до сих пор не могу раскрыть хоть и курсы, радио, как Умар сказал, газеты, книги. Отношусь, естественно, надо знать свой язык. Это мой язык.